والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. dutangiye dushimira Allah, amahoro n'imigisha bisakare ku Mwimana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dukomeje igitabo cyacu cya kitabu tawhidi cyanditswe n'umumenyi Muhammad mwene Abdul Wahhabi rahimahullahu ta'ala. Tukaba tugiye gutangira umuryango n'ubundi twari twawutangiye mbere yuko twinjira muri ziriya masail, muri biriya byigwa bya buri aya cyangwa hadith twari twarebye zahise. Uyu munsi tugiye gukomeza babun, umuryango fadli tawhidi. Tugiye gukomeza umuryango ugaragaza ingabire za tawhidi. Tugiye gukomeza umuryango ugaragaza ingabire za tawhidi, ingabire za wa wundi wahariye Allah amasengesho. wama yukaffiru min adh-dhunubi, wama yukaffiru min adh-dhunubi, ndetse n'uburyo uwashikamye kuri tawhid agaharira Allah subhanahu wa ta'ala amasengesho azababarirwa ibyaha bye, ndetse ko n'uwahariye Allah subhanahu wa ta'ala amasengesho Allah azamubarira ibyaha bye. Akaba ari umuryango tugiye kureba babun, umuryango fadli tawhidi, ingabire za wa wundi wahariye Allah subhanahu wa ta'ala amasengesho. wama yukaffiru min adh-dhunubi, n'uburyo iyo tawhid no guharira Allah amasengesho ari impamvu yo kubabarirwa ibyaha, ndetse ko no guharira Allah amasengesho ari impamvu yo kubabarirwa ibyaha. Twatangiye wa qawli llahi ta'ala, n'imvugo ya Allah we uri hejuru. Aratubwira ati alladhina amanu, alladhina amanu, ngo babandi bemeye, babandi bemeye. walam yalbisu imanahum, nibavange ukwemera kwabo, nibavange ukwemera kwabo bidhulmin, n'ibangikanyamana, nibavange ukwemera kwabo n'ibangikanyamana, kuko dhulma igamijwe ahangaha ni ashirku, n'ibangikanyamana. Rero Allah ari kuvuga ngo alladhina amanu, babandi bemeye, walam yalbisu imanahum bidhulmin, nibavange ukwemera kwabo n'ibangikanyamana. ulaika lahumul amnu, ulaika lahumul amnu, ngabo nibo bafite ituze, abo nibo bafite ituze, abo nibo bafite ituze. wahum muhtadun, wahum muhtadun, kandi ni nabo bayobotse inzira y'ukuri, kandi ni nabo bayobotse inzira y'ukuri, kandi ni nabo bayobotse inzira y'ukuri. Abamenyi bavuze ko kuyoboka kugamijwe ahangaha ni ukuyoboka ku isi ndetse no ku munsi w'imperuka. Dukomeje na hadithi ya Ubada mwene Samit, dukomeje na hadithi ya Ubada mwene Samit. Akaba ari dalili ya kabiri nyuma ya aya turangije gusoma. Qala al-musannif rahimahullah, umwanditsi w'igitabo aratubwira ati an Ubadata ibn Samit, an Ubadata ibn Samit radiyallahu anhu qala, biturutse kwa Ubada mwene Samit Allah amwishimire,
biturutse kwa Ubada mwene Samit Allah amwishimire yaravuze ati biturutse kwa Ubada mwene Samit Allah amwishimire yaravuze ati قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم intumwa y'Imana Muhammadi amahoro n'imigisha bya Allah bibeho yaravuze iti amahoro n'imigisha by'Imana bibeho yaravuze iti man shahida uzahamya yuko an la ilaha illa Allah ko nta yindi mana ikwiye gusenga by'ukuri uretse Allah, ko nta yindi mana ikwiye gusengwa by'ukuri uretse Allah. Man shahida an la ilaha illa Allah, uzahamya yuko nta yindi mana ikwiye gusengwa by'ukuri uretse Allah, uzahamya yuko nta yindi mana ikwiye gusengwa by'ukuri uretse Allah, wahdahu la sharika lahu, uzahamya yuko nta yindi mana ikwiye gusenga by'ukuri uretse Allah, we wenyine utagira icyo abangikanywa nacyo, wa anna Muhammadan, ndetse agahamya yuko Muhammadi abduhu ari umugaragu wa Allah, wa rasuluhu akaba n'intumwa ya Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ndetse agahamya yuko Muhammadi ari umugaragu wa Allah akaba n'intumwa ye, ndetse agahamya yuko Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ari umugaragu wa Allah akaba n'intumwa ye. Wa anna Isa, ndetse agahamya yuko Yesu abdullahi wa rasuluhu ari umugaragu wa Allah akaba n'intumwa ye. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, ndetse agahamya yuko Yesu ari umugaragu wa Allah akaba n'intumwa ya Allah akaba n'intumwa ye. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, ndetse agahamya yuko Yesu ari umugaragu wa Allah akaba n'intumwa ye. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryama, ndetse akanemera yuko Yesu yaremwe ku ijambo rya Allah, akanemera yuko Yesu yaremwe kubw'ijambo rya Allah. Anga tumve neza, ndetse akanemera yuko Yesu yaremwe kubw'ijambo rya Allah ari ryo jambo kun ba, ndetse akanemera yuko Yesu yaremwe kubw'ijambo rya Allah alqaha ila Maryama, wa kalimatuhu alqaha ila Maryama, ndetse akanemera yuko Yesu alayhi salam intumwa y'Imana Yesu yaremwe kubw'ijambo rya Allah yohereje Jiburire ngo arihuhe muri Maryam, ndetse akanemera yuko Yesu alayhi salam yaremwe kubw'ijambo rya Allah yohereje Jiburiri kugira ngo arihuhe muri Maryam, ariryo jambo twarangije kubona kun. Allah yaravuze ngo ba, kigira gute kiraba. Rero niryo jambo yohereje kwa Maryam, yoherezo y'intumwa y'Imana Jibril alayhi salam kugira ngo ihuhe muri Maryam. Rero uzemera yuko Yesu
yaremye kubw'ijambo rya Allah ari ryo kun ba, iryo jambo akaba ari ryo yohereje Jibril ngo agende arihuhe muri Maryam, ahuhemo ko agiye kutwita, agira gute ahita twita. Twakomeje wa ruhum minhu, ndetse akanemera yuko Yesu ni roho n'izindi roho zose Allah yagize gute yaremye, ndetse akanemera yuko Yesu ari roho n'izindi roho zose Allah yagize gute yaremye, ndetse akanemera yuko Yesu ari roho n'izindi roho zose Allah yaremye zimuturutseho. Intumwa y'Imana ikomeza itubwira iti wal jannatu haqqun, ndetse umuntu akanemera yuko ijuru ari ukuri, ndetse umuntu akanemera yuko ijuru ari ukuri. Wan nar haqqun, ndetse n'umuriro ari ukuri, ndetse n'umuriro ari ukuri. Intumwa y'Imana iravuga iti adkhalahu Allahu aljannata, umuntu uzaba waremeye ibingibi byose twarangije kubona Allah azamwinjiza mu ijuru. Umuntu uzaba warangije kwemera ibingibi byose twarangije kubona byahise, Allah azamwinjiza mu ijuru. Ala ma kana min al-amali, ala ma kana min al-amali, ibikorwa byose yaba yarakoze, ibikorwa byose yaba yarakoze Allah azamwinjiza mu ijuru ku bikorwa byose yaba yarakoze. Allah azamwinjiza mu ijuru ala ma kana min al-amali, kubw'ibikorwa byose yaba yarakoze. Abamenyi bavuze yuko ibikorwa byose yaba yarakoze, yaba ari ibyiza cyangwa ibi, Allah azamwinjiza mu ijuru igihe azapfa atabanikanyije Allah subhanahu wa ta'ala n'ikintu icyo ari cyo cyose. Wal hadith akhrajahu, ikigambiriwe kuri no hadith ngo akhrajahu, ikigambiriwe kuri hadithi ngo akhrajahu, bivuze ngo rawa hadha alhadith al-Bukhari wa Muslim, bivuze ngo iyi hadithi yakiriwe na Bukhari na Muslimu. Bivuze ngo akhrajahu, bivuze ngo iyi hadithi yakiriwe na Bukhari na Muslimu. Ndumva iki ngiki kigize gute gisobanutse. Twandike ifaida kuri no jambo, twandike ifaida kuri iri jambo ala ma kana min al-amali, ibikorwa byose yaba afite byaba ibyiza cyangwa ibibi Allah azamwinjiza mu ijuru igihe azaba apfuye yagize gute atabanikanyije na Allah. Abamenyi bavuze yuko rino jambo ririmo ubusobanuro bubiri. Twandike inyungu kuri rino jambo ala ma kana min al-amali, ibikorwa byose yaba yaragize gute yarakoze, yaba ibyiza cyangwa ibibi. Igisobanuro cya mbere ngo Allah azamwinjiza mu ijuru, ngo Allah azamwinjiza mu ijuru, ngo Allah azamwinjiza mu ijuru nubwo ari aho yaba yarakoze ibikorwa bigize gute bikeya byiza. Ngo Allah azamwinjiza mu ijuru nubwo yaba yarakoze ibikorwa bikeya byiza, akaba afite ibyaha ariko bitari shirki. Ngo Allah azamwinjiza mu ijuru nubwo yaba afite ibikorwa bikeya byiza, akaba afite ibyaha ariko atarabanikanyije Allah. Kuko abantu bapfuye batabanikanyije Allah, kuko abantu bapfuye batabanikanyije Allah, kuko abantu bapfuye batabanikanyije Allah, ni ngombwa kuzinjira mu ijuru, ni ngombwa kuzinjira mu ijuru. Igisobanuro cya mbere,
ku bikorwa byose yaba afite. Twarangije kubona yuko ngo Allah azamwinjiza mu ijuru nubwo yaba afite ibikorwa bikeya byiza, akaba afite n'ibyaha, kuko umuntu wapfuye atabangikanyije Allah, uyu nguyu ni ngombwa ko agomba kuzinjira mu ijuru. Igisobanuro cya kabiri ngo Allah azamwinjiza mu ijuru, ariko urwego rwe mu ijuru rukazaba rungana n'ibikorwa bye. Ngo Allah azamwinjiza mu ijuru, ariko urwego rwe mu ijuru rukazaba rujyanye n'ibikorwa yakoze hano ku isi. Icyo ngicyo nicyo kigambiriwe mu bikorwa ala ma kana min al-amali, ibikorwa byose yaba yarakoze, yaba byiza cyangwa bibi. Ndumva iki ngiki nacyo kigize gute gisobanutse. Twimukire kuri hadithi ikurikira hasi. Baratubwira ngo walahuma fi hadithi itbana, twandike munsi walahuma, twandike munsi y'ijambo walahuma, bivuze ngo hadithi yakiriwe na Bukhari na Muslimu. Bivuze ngo rino jambo walahuma bivuze ngo hadithi yakiriwe na Bukhari na Muslimu. Fi hadithi itbana, muri hadithi yobita itbana, akaba yari umusahaba, umusangirangendo w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Numushaka twabanza tukamuvugaho tugahita dukomeza. Twandike munsi itbani, twandike munsi itbanu. Uburyo yitwaga, bamwitaga Itbanu mwene Maliki, bamwitaga Itbanu mwene Maliki mwene Amru mwene al-Ajlani, akaba ari mu bantu ba al-Ansari, mu bantu ba Madina. Akaba yari umuntu wa Madina, muri babandi bakiriye intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama ubwo yimukiraga Madina ivuye Makka. Akaba yari mu bantu dukunze kwita al-Ansari, abantu b'abasangwa ba Madina bakiriye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallama ubwo yavaga Makka yimukiye Madina. Akaba yaraturukaga muri bene Salim mwene Aufu, akaba yari umusahaba uzwi cyane. Akaba yarapfuye ku ngoma ya Muawiya radiyallahu anhu. Twakomeje hadithi rero avuga ngo gogino hadithi ni hadithi y'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahavuga ati uko ino hadithi ni ndende ahubwo bavuze igice cyayo. Iyi hadithi ni ndende ahubwo bavuze igice cyayo, umwanditsi w'igitabo yavuze igice cyayo. Aratubwira ngo fa inna Allaha harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah. Wa fa inna Allaha, ngo mu by'ukuri Allah subhanahu wa ta'ala, mu by'ukuri Allah subhanahu wa ta'ala harrama 'ala an-nari, yagize umuriro kuba ari ikizira. Harrama 'ala an-nari, yagize umuriro kuba ari ikizira. Man qala, kuri wa wundi uzavuga ati, kuri wa wundi uzavuga ati, kuri wa wundi uzavuga ati la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, ko nta yindi mana ikwiye gusengwa by'ukuri uretse Allah, ko nta yindi mana ikwiye gusengwa by'ukuri uretse Allah.
yabtaghi bidhalika wajha Allahi, yabtaghi bidhalika wajha Allahi, akavuga iryo jambo aryereje Allah mu mutima we, akavuga iryo jambo aryereje Allah subhanahu wa ta'ala mu mutima we, yarangiza agapfa akigize gute, agifite iyo myemerere, yarangiza agapfa agifite iyo myemerere, yaravuze iryo jambo kubera Allah. Uyu nguyu Allah yagize ikizira, yagize umuriro kuba ari ikizira kuri we, kuzagira gute, kuzawinjiramo. Iravuga iti fa inna Allaha, ngo mu by'ukuri Allah subhanahu wa ta'ala harrama ala nari, yagize umuriro kuba ari ikizira, man qala, kuri wa wundi uzavuga iti la ilaha illa Allah, nta yindi mana ikwiye gusenga by'ukuri uretse Allah, yabtaghi bidhalika wajha Allahi, ariko akavuga iryo jambo aryereza Allah mu mutima we, yarangiza agapfa akiri kuri iryo jambo, akemera yuko nta yindi mana ikwiye gusenga by'ukuri uretse Allah. Uyu nguyu Allah yagize umuriro kuba ari ikizira kuri we, kuzagira gute, kuzawinjiramo. Inshallah nuba twasoreza ahangaha dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira mu bantu ba tawhid, ndetse akazaduha iherezo ryiza. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.